Our today's Karbi Anglong is fixed mail your problem. How are you understand your 2021 May February 18 19. Today's Karbi Anglong all fixed me ya 2022. Nang nangkang hanjoy ni pen ni piece pen ning chidak bom. Lasi nong nangkang hona joy ni pen biya du nang pop la am. Lasi kiri take are ajoy ni pen. Ari ni piece phone kor ma. Hello, ta putha ta. Chalo ni dak sudah rong harvest dulu. Manang korpol. Pini today's Karbi Anglong and the strict ya. Here's the Mickey hang ajoy ni pen tangka. Yakin kau nak kenapa ni pan? Kali nak cakap mesti kita ulang iji bertak kemian calo. Asi number 1 is ni force, number 2 ya number 6. Are you problem? How are you? Labang ke? Biar mul ke? Ni nang join ni pen. Pila kita ke cokci. Lapu ke kerong de cokci. Usumar buhi kita F is W us 2020 is coming or and a problem. Okay, X mail fakes ni nangkang hona join ni lapang chokchit na. Pila ke chokchi bang daksi chokki. Okay, number 1 chalo korpi.